Antonio Kamenjašević, 77 kg. Ok, evo prva borba je prošla, kakvi su tvoji dojmovi? Pa evo, prva borba, uvijek najteža borba s kojim god protivnikom. Moj prvi protivnik je bio Iranac. Šta da kažem, teška borba i očekivao sam tešku borbu i evo, pobjeda na kraju tehničkim tušem. Tako da evo, idemo dalje sad na Gruzica i to je to. Jesi se susreo prije već sa tim Gruzicem? Sa Gruzicem nisam se nikad susreo, bili smo više puta u istoj kategoriji na prvenstvima, ali evo nikad se nismo susreli, tako da evo, veselim se borbi, baš me zanima kako će to proći. Okay, kako si se pripremao za ovo natjecanje? Pa imali smo u 12. mjesecu pripreme reprezentacije bazične i nakon toga smo išli u Finsku, tj. prvo u Švedsku na turnir, tjedan dana kampa u Finskoj i onda opet u Finskoj turnir i onda malo po klubovima, neki bundesligaški mečevi i sad smo imali prošli tjedan treninge reprezentacije i to je to. I sad dalje idemo nakon turnira u Poreč. U Poreč. Dobro, znači Olimpijske igre su ove godine. Kako misliš da će ti zapravo ovaj turnir, ajmo reći, možda pomoći u zapravo nekakvom šansi da se uspiješ kvalificirati? Pa mislim da je ovaj turnir nije jedan od, nego najjači na svijetu, sigurno. Prošle godine u mojoj kategoriji bilo 30 i nešto, 33 Hrvaća, ja mislim, ako se ne varam, možda i grešim, ali tak nešto. Sad je 43, znači za 10 Hrvaća više, svi svjetska klasa, svi medaljaši, tako da ovo je dobar test. Ne pokazuje ništa konačno, ali jako dobar test kroz koji ćemo proći, tako da vidimo otprilike šta moramo još popraviti, odnosno što bi bilo dobro da popravimo i to je to. Mislim da nam je to od velike pomoći ovaj turnir za nastojeća natjecanja koja dolaze. Imamo europsko prvenstvo, državno prvenstvo, međunarodne turnire, kvalifikacijske turnire i tako da je. Okay. Kako bi opisao sebe kao Hrvaća i svoj stil hrvanja? Moj stil hrvanja, svi znaju da mi je specijalka parter, ali evo, radim na tome da i stojka bude što bolja, tako da, ajmo reći, neki miks, ali više sam za parter. Ok, i za kraj evo neka poruka za gledatelje sve i za Hrvaće. Ništa, evo, hvala svim gledateljima što su došli gledat. Hvala onima koji su tu, koji su pred malim ekranima i to je to. Hvala svima.